Assalamualaikum Pak Haji, ngiring ngamen. Ya, waalaikumsalam. Sok, baik nyanyi. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Ya ya ya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya ya ya. Kiranya nyokot curah duit lah. Ya, atuh alhamdulillah jajak kawin kasaran. Hatur nuhun Pak Haji, katampi Pak Haji. Hatur nuhun Pak Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah mangi milik di Pak Haji. Alhamdulillah ya. Hatur nuhun Pak Haji. Mangi milik enggak? Aduh, iya ngamen di Pak Haji. Diberi 50. Asli itu ya. Teh ngamen sarua Nyemik na tuh. sugan beri aku. Sipnya. Iya. Ajang hesek teh ngalit ke Iya, kitarnya. siap, siap. 50 teh. Assalamualaikum Pak Haji. Dengerin ngamen. Waalaikumsalam. Sok. Kamelia. 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 Kamelia, gadis yang malang, penuh penderitaan, tabatan hatimu menjelang masa depan. Raguannya saya aja dulu lah. Ya, Nah, bersabun Pak Haji, dan cara ngambil mah 50. mandi lah, kan mandi. Tadi deh, tadi baru 50. Ya, betul.